mana peta dewek? Anjing. Di laut. Dia harus ngojahi dulu. Jauh euy. Bagong teh. Jalan mana tuh aing? Teu mikir nu peta teh nya. Anjing teh. Wah, dek. Ya. Mantap. Dek pae. Bukan ya. Oke, kita akan pasang. Gerakeun euy. Kalinya astagfirullahaladzim. Kabur euy. Jadi orang nenek jebakan euy. Alah, dia cupli. Manian nembak. Aing suruh puter lah. Ayo deui euy. Andre. Mana budak teh? Oh, di jero. Eta. Teu mikir tinggalan. Mani-manian kawan. Aduh, dewek teh ya. Anjing geus bantai 5 gitu ya. Keren euy. Wah, ini aprak-aprakan demi sesuatu yang bulat-bulat koneng, guys. Weh, musuh. Mana? Apanya? Lain anjing kantong. Aduh, zona aman menyusut. Kayak mobil. Disiapkeun mobil. Mantap. Gentong nya itu orang pilihan lah. Mana peredam teh? Lah. Iya. Lumayan. Hup. Bangke humpul lah urut dek. Dan tadi
mati Arab. Kredit tongo euy. Ujung-ujung ngarayap serangan. Oh, layarnya tinggal gerak serangan. Sniper ya. Coba. Yang make bedil AR kabeh. Wih, mantap kekeren DX ya. Aduh, pelem.